Sana mesia match with social media Sam George unni nyansa yaka se nindie ni nyansa Sam George unni bi aboda wate enti efrem komono asene de bo wura the camp of the NDC we akọ hono a eja bia so party ni mu gidi Xabdy Karmel and some of the NDC TikTokers omo abe clash with omo party leaders after failing to give them employment. In fact, omo shomu boso mba ye be mama dwuma ye be mama we ye be yemu we ye be yemu sei ba buja ko ba na abeda ne ya mutu eno ana NDC TikTokers and Xabdy Karmel abe clash with empanifo no then say omo ka chire omo na busu enye easy memo nchire mu no akere wadwen amame e wo comment section Penyah block media mess was any day obe like video no other one put subscribe button stand by click notification connect app this number chira wadwen de amame e wo comment section so ba so no share for Kenya biahwe you know ya to aba eyi mampanyini ene na poundful ese o metena oman Ghana so emeye oman ni yi enye se obu ba betena so na ya be job for the boys party ya basisa ya be my employment to only party members no enye sa na yeto aba yesa mampanyini anaso yeto aba to see leader se leader de mra meye niema yi e wo oman ni mu na oman ni emunyo asumdwe mra mu anije mra mu na bibia enkotote bare ekoto 2024 election mu no yehu videos upon videos wa na NDC empanifo e promise the youth ni say mo nyina mo mra mo mejon NDC na mo ba NDC ba ban mu a mo benya nwuma ha ye be ma mu nwuma ye ni ade The NDC is the only party that believes in young people. You just don't take evidence to believe that. Just look at our national communications officer, lawyer Samuel. He's just in his 30s. I just tell you that there is no young guy at his stage who can rise to become the national communications officer or the national organizer of the new patriotic party. Where they are young guys, but they are far older. In the NDC, nobody cares about where you come from. When did you join the party? Who was your father? Who was your mother? When did you join the party? You have the talent and you made yourself to use the party of the use. So it's good that as you've been a university student, you are showing your NDC. Thank you for your audience. Thank you so much. We can do better. And I was like, and you tell I try say am mo si omu boy no. Mo ba enwuma ban e na mo de ma wo mu. But abusia obi ani be no go konya enwan de free omo hye omo ebon ema youth bia o follow NDC ewo ni tirimu say o follow party because obenya employment o party ni mo obenya appointment e wo party ni mo enye say o follow party because e bia party no be bibi de aboa Ghana no o follow party no we say party no ebe man appointment enu nti na obi a e de the NDC party no emu na ba ka to be we a NDC better na kunya so no na say when you almost down the lane youth ni ehu hwe etima ni braba e ma be kaya Sam George you know meet with creators be share TikTokers no for a program e me no kran asem ko ba ho because na NDC for now o me TikTokers o believe say I got Sam George for creators no en konto nsam frɛ wo mu but here the case one frɛ wo mu ko frɛ crazy official mo prison why we say omu are those who don't even believe in the ideas of your party omu na Sam George frɛ wo e me ho no kra no NDC for no bu fu Sam George be di na tema na nya tem di eketwa match with social media ano sana mesia match with social media Sam George unni nyansa yaka se nindie ni nyansa Sam George unni bi aboda wate Sam George what bodam Sam George what bodam papa when chin papa Sam George yaka so bi wo nyansa unni bi Sam George say yaka so bi kitanyansa unni bi so bi kitanyansa Sam George nyansa abosa ni adwonso abeti akoko siam panyin kwa siam minister te Sam George wajima wunya bia ma nka no kore nkyero no ye yentina social media sacrifice and fire krama for the wo be ye minister of communication kwa da benda no watima ka cha NDC for communication NDC for be social media say NDC for mo social media for wunshanda na wo share TikTokers for mpanyimfo wa free kwasi official abedi dwa Mahama temda ko agudwa Mahama
pam ni mase aguna ni mase kwasi official gay ni bema Sam George gay ni bema wodi kwasi official mu nyina mu ye gay Sam George wodi kwasi official twunti me kwasi apostle me wuntimi mfrem me menin gay ye menin lesbian ye because njena nane mudi nti sa ne ma fi no me postle amenye na wo Sam George wa share empayinfo NDC for ye wo social media abodam what en kama me akoma Sam George en kama me akoma so de NDC for ye wo social media nyim be ye fem Sam George en kama me akoma so de NDC for ye wo social media ye nyim be ye fem abonche wonwe ye nwu ma bi ni munkeka ye be ye adwuma den ye wu adwuma emma party ni mra power Who Minister of Communication? Who bet my catch say me ko so apostle wuni me. Who bet my catch say NDC for be social media Sam George wuni bia. Who person say NDC ni obia oni young say oni TikTokers for NDC communication for mo ya dodo say wo ho. NDC communication for no mo ya dodo say wo ho. Ah Sam George NDC communication for dodo say be ko try YouTube be the 2 hours 3 hours for Sam George. Bekodi 1 hour ye NDC communication di NDC ba pawo ya ye wo TikTok ye wo ye followers ye wo nyansa sama ye ka kire nkrofo abedi koto aba ma NDC Sam George uni chasri twem enkama me akoma so wo di NDC for ye wo social media ni be ye fem Sam George how dare you so di NDC for ye wo social media eni be ye fem wo TikTokers for what to unsa afreba oni behia no wo di animonyam ekoma bi woni chasri twem what Sam George woni chasri twem wo di animonyam se ekoma bi ya take the NDC TikTokers for ya ye waduma sacrifice de ye kra aba for the masa wo kofre kwasi official oni na animonyansa no kwasi official woni na animonyansa no enti wanya bia wanya NDC TikTok bia owo social media enti se NDC fo ni bi no be so che se NDC fo ntebrofo me mpefa ya emoji wa mesrew NDC fo ntebrofo me bua Sam George wo pese wo che se NDC fo ntebrofo ye nim nyansa ne ya ti social media ha ni ya to ye data ni ya be sacrifice ya adwumadena ma NDC ye maame ni ya papa ne mchese ba to ye pa bi Sam George wo ya bua mabua Sam George abua chen so wo wura no utifie ye nunu minister so say pepepe wo maame trust me change Sam George encounter na akoma. And you know, I was so surprised to see the fact say NDC entimanya hwe amfa temidie we ho. A whole cabinet minister, Sam George, our information minister, cabinet minister, ye didn't attempt say, and you know, Mahama Beka said the issue of hate speech on government officials, you better track you with your IP address. And how could be Mr. IP man, ever Ghana? You better track you with your IP address. I bet you. But here the case, NDC nearby, we NDC portion did this Sam George attempt send it paying cabinet minister to this state. Odi na tem adaya or ye NDC ni and omu believe say ye omu na ye adwuma de NDC ba ba mu NDC mpanimfo ntuma anya de we ho hwe. But I tell you say same way senke MPP ni na kan ya ba now enkoda so ko ho court enkini na asem wie ye the kind of hypocrisy anybody be amode o mind ne fan airtime mo mind Ghana the amode how almost do o mind Ghana airtime mo sell o mind no. Now we say, no na to akọ the na omunso mo kanyina say mo buy kwa de hu hwe mo promise the nyuma ye nya nyuma bia anya any ade na nka because just that kwa na eto ahwa we say to ntwa ye ba ko pay series of videos bi so I say NDC food soldiers as and come aka ho bie omo say complain say NDC spending for ayumani ama omo atu mu ticket ama omo yomba akwa omo from kro mo mfa che say omo mfo mo tonko di inter appointment ba omo enya bi ama omo come say when this for about clash. Say, just because we are not kissing anybody's ass, we are calling a spade as it is. Just because we don't have uncles, grandpas, godmothers, godfathers, aunties, mommies, nini ekeka ho. Ye nim penyifo ni bi entwempna. Eni ntino
Mo ma koma de yen wo ho. Mo ma koma de yen wo ho. Mo ya mo adwen say. Mo ya mo adwen say. Mo mo ayen. Mo mfi yen. Ekom nku yen. Ekom na mu edien dada. Se de mo hwa makom na ku yen. Na afa ye wu wi a. Oh, she did so well during the campaign. Oh, he was so good. Oh, he was too good for... Oh, sir. 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 When your self-entitlement, when and your self-entitlement. And your self-entitlement. And some of your self-entitlement. When your self-entitlement, Monfanshe mutirimu say the fact say ye ni godmothers ni godfathers. We are not kissing anybody's ass. Neither are we dating obia or party ni mono. Doesn't mean say wase komukuyen. Monti muni emeshayen na momoa yen wate. Yen kase monfa yen to payroll so there be. But bibi kakra ebetimi ama yen so. Yetimi ahwe ye busuya no. Mama mweni emra yeso ate yeda mo ase Me ade ebe boy from 2028 nkwa na me ka ho asem na ade nso abe boy 2028 nkwa na me Alex Agome ka ho asem NDC fo mo ntwa mo ni hwe youth no mo amuni mu youth a omo akon omo ho ama mo wo constituency na wo no oni mu youth a wako ni ho ama wo ene MPP ni a wo opposition no otimi fa phone efre we say hey NDC penny we makola we fane ejumemu fane army fane say na mu NDC fo nankasa nkrofo eti ho MPP fo no mu nsan direct mu aban bia ni ho a odi youth ebeba a odi youth adwen be di agro a na aban betinya survive oman nyina gina youth so tiniye aban bia ni ho a obeba memu mo odi youth atwen be di agro na aban betinya survive obi ti se Shatawale odi na adwen di agro o politics anase o party nya de obetinya survive obi ti se Shatta Kingdom o ye youth leader Shatta ene osi o standing minister o MPO edien die Shatta e standing organ he bi obetinya weni nti muntwa mwani onhwe wudie president audi police for aketwia edi agro waban en survive president audi police allowances edi agro un survive untimi enya o party ntimi survive da president audi soldiers for aketwia edi agro o party nya de betimi akonanim me de mekoso account ye ni nkomo a yeti o back door ana ye ni mi course nso yeti ye nya free back door uti ase amunim se ye kasama party NDC nti bibi boni bi koso baby a amutimi ma yeti ase se bibi boni koso president a wu beba udi sojefo allowances be di agro o party nya de betimi survive obi adwin sisi obi a votation ni trimu meni o kasa se 2028 Ghana for to abawie upejitum upamenjintum Ghana for to abawie nti president awudi police for aketwia allowances be di agro nya de o party betimi survive president udi soldiers for aketwia be di agro secret personnel for aketwia be di agro allowances be di agro nya de o party betimi survive nti mo make sure say soldiers for allowances police for allowances ubia any secret personnel for allowances bia mo hwe ne ye say ubia benya ne die senate me de mekoso aka adia mo be ye be high 2028 party ni be ko opposition mo na mo de mo jimi akotra brochire de yes me Alex Agome so sa de ne so me mo bibia ye ready mo betimi adwane akosha brochire no bia na finance minister kwasia mpeni we kin oforiata adwane ko sha brochire UK enye so poli guy Donald Trump no so se mfun so anka mo ntimi nya no mpo nti mo NDC from gusu ka kire mo se aban a odi soldiers allowances aketwa edi agro aban na nya de betimi survive
abanya odi police fo aketwa edi agro mo allowances edi agro nya de o party betimi survive ko depo na ko hwe bia police fo da ko hwe police fo depo ade sebita frache police fo no amunya ni pa na ko hwe bia police fo bi ne mu be ko hwe mo dabre mu aden African kwa ni kura ye ohia kura na appointees ni bi na o man Penyah appointe mo no mo ya we say mo PS ni bi e create enemies amamo ana mo ya we say mo PS ni bi e act to say o mo ye deputy Jesus ana anyway say mo na mo di sa atumi na hye o mo nsa dia no problem but say nya mo na mo di tumi na hye o mo nsa no mo decide say omo be act say omo ye deputy Jesus nkwa dia then that is fine now who say we ye PA and now say we ye secretary ema appointee bi office and now appointee bi now we feel say we ye deputy Jesus am make catch we say we ye deputy Jesus o and na heaven akwantu no and now we dan echi enya wo na wo kra passport aye de be call heaven. Enti kwan a mode enkrofo bi mu enam so no mo betietia break a muntietia break the fact say nyame aye mo PS fo bi ene secretaries fo bi adom na moda payroll so no doesn't give you people that right, that liberty say mo be ignore encrophobia. Before you come and talk about self-entitlement, no. Maminka say minchro. Time ana encropho, ete TikTok so, eye campaign no, obi andwin self-entitlement ho. Time encropho do musika, tu kwan kwa campaign we nkura ase no, obi andwin self-entitlement ho. And na motion no so say, enye obi a oba mo boss office, and na ba beje mo boto musika. Sometimes ebi mo ba mo boss office when they are at their lowest moments. Ebi ba beji nkranhye, ebi beji motivation, ebi beji efutuo, ebi beji business ideas, ebi ba be collaborations. And to say ye ba mo boss office na mo atwen ahwe ni fita na pa 8 o'clock copy menu 5 PM maka tell say mo boss no woni ho why too busy or meeting and no problem nipa nso obetwen man ntwen but not when you come and force the person to leave even when nipa ne ho say wo boss ehye ho o boss ka say ma si mesi ade we a na wa ka tell nipa ne say ade na sa ebi ni ho hey munti a break na from into ho da me papa kura na wa bre wo party ni mukura no we wuko and we on the line of duty o man penyi dada Professor Mills we wuko o man penyi abedi e kire dada o penyi emisata we wuko enkrofo bebre and Rollins crowd di party ni ba ye crowd no kura we wuko enti se ne wo fi se we PA na secretary to appointee bia ewi ase hye wonsa ene obi hye bere hye wonsa nyame be hye ne ho enmonyam na monkai hu se ene bi monsa abehye monum mo de monka why monka da mumbudo mpenu nyame be hye ne ho enmonyam monka just because wo da payroll so maye tua o kanti no you feel say ni nyina no ya campaign ahodui na o enye krampo o munji fon mako bi na muntimi fa anye campaign am gidi sa ka beboa na so ono so akra because mpanyifo no munwire ye ho mimi say na akoyo kaswa na me ye campaign wo behwe me phone no so a ye ni no ye network bibri the TikTok media ye ahyase ye no but ye nwi ni wie ye na me stop say me post to tama ye campaign me post to bibri so ni nyina na so ene ye ko hokra mu nim ye
nti yempanyufo no so mbehwe bibisa omohwe ne yie na nye kurapo menka so bi mre ye aduane di because ye doso nti anye kurapo munya phone baako bi na mfa postu a begirisa nkono so ebeboa nti me pa ho a kakra mpese me no kani monso a mo na motimi ye no mmo no baby a obetimi ayama obenso betimi atia bro me da se why na me shraw if you born by some penny for no betimi ahwe nkofo mo ne omo ye djuma no o man ne so obi ankase be toka ma obi o be top basket ma obi o what you say but o community nti o ka bibiti citizen na akoyo no oni mu ye pass oni ni ye dirty work we ye djuma ma nti ni papi say no hu hia say president ene ba be e talk common phone na o e hu hia because who is as a MP who ya we say me ni we na ye djuma me ni we na ye djuma nti aseda be na odi ma sa ni pa no me say 2028 won be lu so mu situ e be jo mu wanwa NDC MPs no be lu so mu situ say no more fan say more majority of parliament nti who free MP a woni MP kasa ko on few aha ono di obenya wanya wie uti ase ba yesu ye di ejimi etia e twem 2028 ye bon pa say nyame ma ye kwantinti yesu ye di ejimi etwem ampa ni obeya de pado yesu ye be support wa obeya de pado ye be support because me MPs bebra me my campaign am no enye easy obi from Alex ye campaign ma me MP me we ma me Alex ye campaign ma me MP wa na me sma koye ene o hwehwe mo chiri kwan ko onyo mo bi o ko hu mo we nti zani de me sma monitor mo rough wa wo de o jimi beba 2028 obi du ma me na so usu wo ba na so usu phone so usu camera we chiri usu phone camera we chiri so na fa video ma wo ba yo so we jimi e be che o say jimi kura chi so broni ye phone nya wo nipa ba ko na camera we ni phone na chi usu phone camera we chiri nti usu so obetimi aso ana obetimi ade akomo papa na wa ye video ma wo sanko sasem na minsu so 2028 kwa we dey born pa say nyame man kwantinti keke wa amen ya me from back yo baba yani bra no the way I say ye word no ye nya nipa na mkra ye bewe 2028 obi fa na jimi say ena me MP say omo ba wan ye omo say nipa na ye campaign mo omo ba wan ye so omo di mo jimi ya kotra office asiafo these villages nkurase no ozubehye no so ho no nwene mo pa nienti a omo nwene wo ho ne se aban foforo na tama Mahama ba first one no alezogbe enya ntro na metwa wo no krepa na mekacho ye ka project light ena ye kan se light ena school a Mahama ye papa de ko village nkurase obekọ ekura biase na edan mienu pe ana miensa pe nesi ho na obo se light post ho a wama omu mita inti ono saade no bibi wo wa ohu me de mani atofo mu ehu se alese insuo ewo toamu na oyi tokro wo ho na ebi kọ ha tokro numu no insuo na wo toanu no eso eye den ete inti ese ye den ye fe insuo no bi ye den eka ho tama ye papa be di ade first one no credit da ho anu aka impenyufo na kasa ni bat o ma yuma adwene fi so o mu delight akon kurase be bre itie ba sa no ahoɔden ana ekita ɔman no ahoɔden no so ate sɛ nyame ke wate ase nti ase pa ahoɔden no so ate ɔne na edi du nso ne baaye no nti anka energy minister no wɔ hɔ sata no sanko hu adwene ne tema sisi ano yenkofa ahoɔden no bi meka ahoɔden na ɛwɔ hɔ dada no na ansa na ye be hyase ya de atwetwe akɔ nkurase omo ni light no ye be kwa komo omo bi na so omo de ka twetwe because of politics nti no omo de ka twetwe ye de ko village bebre na ena ema dunso no eba ya
Nukrenya me Ghana for so share dum so no so ye de eto abaye de ti aye nti sesie ya omo akwa abai so nukrenya nyamho ano waka still na Alex MPB was a hwi so afia no bae ono so still say dwumade na no koso oguso a oye nti oguso a oye a light no so mo fa hode no bi mbeka ho no me susu wo ma adwene mu say nti sa fort na no ebi ma bio sauti me Meet you, bro. aha me susu say ahode no because ono odipe vote into odipe vote no village nyina wa ma ye kan say contractor amomamo twi light no ko village bebre baby wo ho a me say ne ntia mentimi anko school kese eye baby ana meti amiko school baby ana meti amiko school na school no kwan no wa metwa kwan 4 months ansa na mako school ntie papa say gise wunyiri ansa na wako school nti wunyiri no sata na obedu school mu no na ofefo wo eye nkwada no mu sere saa na eye de yentimi anfa nko SS ye wie GSS na na ejai na sesi ya making ukwa school from KG to P6 ye papa be sibi work village be pray wo ye ho me wo ho me ba 2 years kura na me dina to school mu me ba 2 years kura na me dina to school mu won say ahehan yen nkurasefo no krom ha akra ha akoda anya 2 years wo de no to school mu ni ono so wo ho no akoda anya 2 years wo de no to school mu nti na je say won ni pa no nyina ye na aipe na so ya hwe sa niama no ho ye hwe dum so nti na e de toti aye na so me gidi say achia so embuye aha e na afa so ye mu ye ukbetia no so Alex ansa na ye papa ibenwe ne this year nyina no ye TikTok ni social media campaign is more than na ye no na ebetimi aye den aye campaign no more because ne aban no be ye pia no say ye post no bi ehu say ampa aban ne ye ma post Alex wa post obi so post fufro ba na asan ye obo say be giso nyina no bi ehu ne aban ne ye say ne be ya enye kululu because see Alex ejumanti me ne wo ye tie news ejumanti usole ya ukomiso no sole ya meko gise bia ne ye wo ye point Chira wadwe mame ewo comment section. Hi Penyah Block Media.